Eta li inti taħdem mit-2 sa' s-sibt, mit-8 ta' fil-ħodu sa' Sa' satej u nofs. Sa' satej u nofs. U dak jikkostitwixxu kemm il-sija? 6 sigħat u nofs. Yes? Yes. Kapaċi. Ma 6 sigħat u nofs by 5 jiġu? By 6. By 6, dak ignorant. Mela. 6 sigħat u nofs by 6 Alright, 39 sija, bażikament ġimgħa xogħol. Eżatt. Issa. Mbagħad darba kull 6 ijiem on average naħdmu shifts ta' 32 hours. Fuq da. Għax meta ngħidha n-nies mbagħad kulħadd jistarreb imma xara rutina għalina. Jiena ma waqalix gedumi għax għat l-bieraħ u għal-bieraħ Mser għalli darbti. Mela, ġiri qed ngħidu f'ġimgħa faċli taħdem 39 sija plus 32. Issa dawk 32 qed jinkludu l-ġurnata ta' wara, ġifieri biex nispjega forsi biex minn mhux daqshekk mhux intis isom ma tantx jaf dwar il-karriera tagħna biex jifhem. Ġifieri jien nidħol ix-xogħol fis-7 ta' filgħodu on Monday u noħroġ 2:30 PM on Tuesday. Ġifieri that's sort of how it is. Tkun day 6 pereżempju. Once every 6 days il-minimum. Issa hemm l-opportunità insomma ġieli jkun il-każ li jkollok taħdem this 32-hour shift once every 2 days. So inti tista' ma tistax taħdem aħna daw il-32-hour shifts ngħidulhom duties. Ma tistax taħdem duty kuljum, imma tista' taħdem duty every alternate days. So you can rack up about 100 hours of work a week. Right. On average kemm taħdem? On average 55 to 60. So, per week. 55 to 60 hours per week. Ovvijament, biex nkunu ċari, titħallas bis-sija. Jiġifieri la darba taqbas l-40 sija, xorta tkompli titħallas. Yes. Issa, però hemm liġijiet li jidher li hemm xi direttivi tal-Ewropa li jiddettaw speċa inti x'inhuma l-parametri ta' impjieg din jituż. Li kemm huma? Mela hemm xi ħaġa jgħidu European Working Time Directives li din hija xi ħaġa madwar il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea li huma liġijiet li jgħidulek kemm għandek taħdem sigħat fil-ġimgħa jew fix-xahar skont l-impjieg. Sewwa. U din il-European EWTD ngħidulhom jgħidu li inti your worker cannot work more than 48 hours a week. Issa, the thing is, we signed to opt out of this. So, bħala tobba, we are not covered by EWTD. You can, if you want, you can say, I want to work only EWTD hours. Imma aħna daw l-EWTD hours, which are 48 hours, we call them reduced hours. So our culture is that working 48 hours per week or less is reduced hours, when in reality it's not, it's normal hours. What we're working is extra. Qed nisimgħu. Tuħu xi dijad, please. Mela, tlaqna?